u prvu. Mas neću tamo ali ja. Neću da. Da budem fer i korektan i da kažem da sam danas u Šamcu sretao mnoge ljude iz ustanova koji su zahvalni za pomoć koja dolazi iz opštine, iz federacije, Gradačca, iz Tuzle. Tamo su došli ljudi da pomognu. Neki se upućuju u njihove bolnice kojima je ta potrebna pomoć, ali je naprosto Šamac bio osječen, jedini pravac je bio moguć taj. Dakle, zahvalnost tim ljudima iz opština, iz federacije koji su bili solidarni pomogli.